Anesi, sa, mukau mu tari mai. Taki pena mure mukau na mukau fihia, Tari mai hena. Mukau tamakana fiskau ni, kumi hamoana. Ikaw muy koni mea. Tari mai. Agora pego o fava aí de macapá, mo avio tago no more. No ganga. Feka, tuma. Time tama te ona te ngawe. Pau tama ke pahia. Fangi kau na uskon ta no paanga kon ko he ofe, Mo like ko stato ofia. I'm not a person ke ta no paanga, Ka fau ke mo na usi he me kon ko ta no paanga he ofe. Ko okay, like a guy going, I took Bukoy. I pay me on a now guy. They never talk about money. Motor con and I took a feet who more move. Tupako mota my mata usi. The guy make a mokai more move. Come on, 5 minutes on bang helping. You know, but time to go with I fluent level I could have. But they'll talk to more move him home, my pay more mukitua. Mahina, but on a kamata. A toku a guanale ke kutokoni, kakaku. Na wani homo usi ke ona mo to fai me ko lau ta me ko ta no paanga sai aki refugee kona mata usi kona ko akanesi fie pari usi fie pari stick ke fura I mai ha refugee me ka auta morila ke mahanga to ni ho usi ka ki to ga o le lau ta la mai paanga ho mata le mu ko mo le maha paanga ta Asiawen molila lako silin ki fe fekawa mafi pemu asiata ke na talatu ko hore mu pe ko paanga fiha asiawen ku ave kanawa ave kanawa ke fafanga ko na usi mafaka hela mo ta no paanga I never wanted to talk about money. Motherfucker, you grew up without no shit. Amo tala no paanga mo remu. If you have money, take your fucking money and help someone else. Use your damn money and help someone else. Or else, alo fega yo mo fa na u ke wa faga ko yo mo fa na u. Faga mo fa na u. Na la pa mo te fa na u. Na u si ngo mo tolu. To asene samai. Ko toki hiki bayani ki fuskoni, Now how can fuskoni he ko kita hene fika wana o sibe lao. Ko toki recover ni me ko tongi koni lao kilu koni ko me ko tongi yako. Tongi yako me ko lao, Pe kwa mo fa now he lao. You guys don't even know how much expensive ke te fire tongi yako ka ave te fa now ke me ko lao. Ko kifika to luana to ba ene me ke alo ako toketa medical. E homo hoku fure mu ngawe. Pa pe kuloto oku, Kokulo to lahi te fa ko ifa now. Ave hokulo to lahi o fa ko ifa now. Pe ave kulo lahi o to koni aki ki hataha o masio. Kama no fa mo lemu wa fi. Tal ho mo tupo mo lemu fe ia. Ke mo ta no pa. Ko ke me ki ani love pe shen pe cash ek be sei de tol. Maino be sei de tol pe cash pe ia. Maino fe feeling a well. Ta kumi pa mo sipi ta hine kon na to asi fa asi ako lao. I got mahino. What I get out for no panga. You like why beg hama go Alaska? Why hama go Alaska? For hapa hama. Pekas e hama. I could believe I'm back. I pay men. Come on, no for na usoro koni. Oh mo, come on me alele ko pay men. He hama mo remu. He nga we ko fenga ke pay men. You know, Sharon, I know how to hold on to my penny. Lava pe Sharon on the hold a penny. Ke pekas be hak me alele. O fe ya me ko pay meni me alere me pe no o ko ita au pita me ko na ko ta no pa anga me ko ta no lau ta ta ho mo usi ha fe tu o nga we pa anga ke ai to tonga ka mo me fa hela ko ta ai me ko ya ke me ko mo ta no pa anga ta la no mai me nu sila pa anga ta la mai o ku no fo ta kai ho mata lem jamai
bawa ki you taila tawa fa pe na lava pe am hok mario o lang hama api $500,000 house me ku ko ata mai le nga we homo le mu mai no o fa aya ke me mo tala no la ta pa anga ko va kai fo homo tapari holo takai holo no fe ngai holo me ke tau kai aku sai pe ia ta mind their own business when it comes to money ka wa mo pa fra yo togoni ka kai pa tabi ako mo fa na ta fa ko ta pe fa na kai le mo mo tolu pe ha ka nes ai ke ta no pa anga mai tapari ko ko ha me wa ke ai ro ke reveal hole mu ki mu ake pa ke to ha ke challenge by fe fini nga we ko when it comes ke ta na ki silini ko ni ko ke ai share ko pe mo ri la mata ba ki ai pe mai pa me ma ta ke ngo fulu mata ke ngo fulu ko me ko ta tu tapu no mo le mu ko ke mo ilu ha me o mana fo nga ta mai pe ma fa vai holo pe fa vai ko me pe fa vai ka pui e ure ka como e ure mai no o ai ke te vol pe mai tonga hai o mo usi fa ka hela ai ka me ko mo ta no lau ta e pe ai ho mo me ko mata re mu pe le vai ta ai politiki chamai pa ko mo ani e to fe fine ko ni ko asiata e ne le ko na fai mai mo ani a ku ka ki to tongi fa ka pe mo me ko ka kai sia ko ku te ti ko fo piso pe ya ko ho ma kolo fo tu ko asias ma mo nga ko la fu ko te ti aku na piso pe to ko mai pe ka kai ko ni olot pa o te mo ai ka mo ta no ma lo tu e te una na pe mo to le me ilo fa lo tu fa hela ko ka me ko mo ai ta la no la ta no ta ki he ko mo le mo fa nga we pe nga we ke ma vivia to ha mata usi pe ha se fa lampeti mo sai ongo ki usi homosexual motherfucker como mo pe fie como e ure kona o ahio pe mo cheta bu ko tohi ka ahio okay lai ko aka ne si ko fu laho na fa ko sanga me ak mo na usi tu ko fo imali fa fa ene ha o tal ha o pe ko ha pe ne me ko ta te ko ahio ko te ke fai pe ha chone tap o se firmato o kore ai mo ho ke kai pari firmato pai ke mo no fo mai ke tau hanga ai gele me an ka mo fenga mai ke tau hai mo awe pai pe mo me ake ka kai ke la ri la usa ri la kwa lele kwa ko ngalele ka ko fari ri pe vita pe ko te ta mo to mo usi pe mahino pa ko ki ka ta ma ko ni fusco ni ko oku mo wanga me ko drama heni fo no ko ni ko ha ki heni ko to ki sio ko fe la ko ka drama esi no fo no ani am ha kuna break ag ma nga we live ini ba pe ko ha me ra ya na pa nga pa ko mo se pe mo ta ka inga ko na mo u ya ko fa fo no ani ko fe how you say fe fa va aki fe fa va aki ai ko fa va mani ko elo ya fa nga me ko ya pa ko fe ko kasini o heni ko fin mo ta ko pe ke si anga pe he but I like to be lay low when you have money, you lay low with your money. Don't go tete how can me to show Facebook spread around the money, spread around. Go have a fit. You have to die wa banga. Go have a guy for I say ala ka millionaire ya fufu ya na usili ni ko ta to pe tonga fi usielo o mai spread the money. Tala pe ke tu mari ka sere. Ana ke tu mari na lava fa ko fa na mo mataremu. Ta ko Sefa, ko sai ko fa na kula ta kai holo he benefit ko na feka anu silana to ka me na ho e fa pa na ho si ana fa ta pe mo fa na ko ha ma ku na ge na mo ta ma nai because of you homosexual usi ko o kai te grava ke fai pe pari pa no foi pari ka ku ke fai e pari pa ke to alos bisexual ta pe ko pe amosa o fu bisexual homosexual como o fie o ai me mai ka mau tor fine matua o ilanga homo hango fine matua mo no vola mai ke mau ka ho fu so what ba ke o ka na fo o ka mari mo fine motua about my publish is older than me about my age aki kota elo ko o ka ta o ka mama ta hine lahi ka ha o le pe ke pe o ai fine o ma usi ho afi matai ta ka mo fa ma peri ha na ya mata usi sa ko ya alora ta ke ka matare mo fa mata usi o si o tamai ore akai ka tu ho no fo o hori ko ke ha ko mo mau pari pe ha ko ai fe us pari
ia ko na ko aganes puloka. Te hanga eno to atu ho ngai kore ko na fai ko ia ana ko aklisi. He? Ho reveal ko finally ko reveal ho. Paka toki kore ia ana, ana ko aklisi. Te hanga tak pen ko ke lo ia ka pe fo ke to nga ka. Ka pa ko ka pe au ke tui. Ko hanga faki us ko mo tol. Ka ir via. Mahina. Come da ka te mo level ta me ko ko ta ka pe mo nga me pen. Ko avia te ka pe mo to ke o so mo ta e tu, Mahina. O ana mo te fenga mai me ko ia ai ngo fula ko mo wa, Sa pe mo aganes puloka. A fi. No fo atu ho usi he. Ta nga u ko me no fo benefit, no fo benefit. Mai ha ka o kui ka I me ko flat ka I homo apartment. I guess you guys call it flat. Housing, something like that. But no fate usi ko ni rino, Ko ne mari ko ni ko mo ki fe fine ko he ni ko oku namau chaptape. Ko mari ke ma wa ha pepa, Ko mari ke ma o pepa. He ko ne mo wi ya ko alpe ke fe nga be ape he ke ma wa ne silini ko usta nga ha we. Ba ko ne me fai os e ma fa ki fin ma tala noa e ne kore ai. Ko ne me fai ko kai pari ke ma wa silini. Esa ha te nga ta ki ko te ta ko mo tamai mo fai pa te nana pe ko me rino mai no ga ankole rin ten ta ko mo tai pa ko no fo ni tari ko tari ke ha ko ilo pe api ko ni ko wi ai ko asi lolo pa mo mali mo ni ko linda ko oskore ka si lolo ko a ko ke ha ke ni ato tu ki pe ko mo api ke tu ke fino mo tu tangata ke mo no usi ko hanga fe no fo alo la mai me mama o ga ke no fo mai o la mai ka ala po tu ki ko ya ke pi o tai eki tapari ko sat ka ko ona ke whakau mai, masi whakahela mo ko tau whenga ke tau tokoni mo, ko hela ia, ilo nau toki moe ane poko ni mapa ko ahake ko hela ia pa ko, o I'm in a bad mood, Pa tau ta ofu ke maawe ka nofu ke umohe na whai ko hanga ai au o tamatei ha taha tami ko peheni ko hela ia ai. But when I woke up to this kind of message, oh my God, I keep post I tapari ko sa, pe mo aganesi nga usfie pari mo frei ave ka pa wa mo panga o frei tafa ifo la ho ai ke ko pari ka pa ko mo me mo fe mau pe mo ka ke kai ha ke fa mo bata us mo fa pari ke ko mama ni ke venga asilini ko me pe ma mo ui us ta ya ko aganesi o ko la wa felen I Christchurch te hanga ta tong sia na ka ke ta ko mo ta ko os fetu ta ke atu ke ka ke ko ana ko na ko I feka I nusilana kumi koe e ta pe ko ke ho mo ta pa video mai he ka lamperi lam akanesi lampari ka po lam peti ama ku fa na fa mo usi ole akarila alila ka kwa nga we ka mo na fo mo ta feka ame ke mo wi ka mo ta pa ave to ko ne ka ta asi I can't even I don't understand people like you guys. Motherfucker, you woke up in the morning and all you think of is hateful heart. How the hell makes you guys have that kind of sense in you? Instead of you thinking of something to make other people happy or make yourself happy, you woke up early in the morning, that's all that comes into your damn head is hate. Hate ki. Oh, bako kumani fight to practice it now hate. You know, I'm going to hate follower. I don't hold crutches, and I don't like that kind of. I don't like that. Then it will drive me to something.